Ay, nahulog man jud ta. Oh my god, patay no no. Hala. Oh my god, napadjay si trap di diri. Oh my gulay, so yan hinata ni Garni. So matago ta. Importante jud ni magtago ta. Ay kung di ta matago nara si Jai. Sige jud Garni, hala. Oh my god! Hello guys, support to this video is magduwa ta og Granny. So let's say kung maka-survive ta ani nga gameplay ba or dili. So let's go. So mag-play na ta. So kay pro naman ta nga game, so normal lang. Kasi quality is high. So continue. So ito na. Let's go. So nag-loading pa siya guys. So wait lang ta. Unsa na ni si Granny kahano? Nagunsa ka si Granny sa ihang balay. Adto na. So nagloading na guys, D1. O D1. O D1 na, mobakod na ta sa bed. Dara nagabakod na ta sa bed. Adto na. Nakita na ta og flower base. Ang flower base. Naman ni suwat diri no. So na. Dara ay leave this house tana. So mo leave di ay ko. Ano di ay? Pwede mo ko mo leave. So ibutang na dira, magsahod na ta kay magpagukod na tang Granny. Adto na pagukod na ko ni Granny. Uy. Tura si mama ay. Patay dagan. Adto na si Granny. Hali na gukodan ako. Uy sus si Granny guy. Miss you dun Granny. Hali Granny, hali come here. Hali ta Granny para matanggal ang arthritis nimo. Hali dito sus si Granny. Uy. I miss you biya Granny. So bye bye Granny, anhin ako. Mutago na ako Granny. Adto na nibalik. Nibalik ng ka Granny. Wala si Granny. Grabe po na imong bat Granny ay. Wala mo nagamit pang baseball bat. So bye bye Granny. So kana na pa guys. Ngana ra na nimo unsaon paglipat ni Granny kay di man jud na siya kabaw. Ang iya biyang dunggan ni Granny guys is sensitive of sound. So 2. Uy, na-part to ba shotgun? Wow, nice. So, mato sa ta sa my car dapit kay ato ni siyang ibutang dito in town. Na nato diri sa ubos. Maghimo tag sound oy kay para bukdo dapat tang Granny. Turang part sa shotgun dito eh. Okay, so imbutang na nato dira sa blueprint. Kanisang isa. Kaning trigger. Adto na. Mo man handle tas kaniyang trigger tas kato ang barrel. So mga ammo. So ato sana i-open daan. O diba tanawa si Granny. Diba? Napaspas na si Granny. Diba? Sige ma-exercise si Granny good sig dagan-dagan. Mao na mawagtang yang arthritis mga guys. May note dira kabasa na ko ana. So diri sa ta tura dito ang ko no. Gamit ka tong kuan ba tornilyo na may patay bangkay dira. So kanang pre-strap ato nang kuhaon. Kala gasolin dira. Dira ang gasolin. So diri ta sa ubos ato sanang ibutang na diha kay para ma-distract si Granny. Tapos mobalik na sa ta diri. Ana. So ayan guys na nagbutang na ta diri sa kaning handle aning well kay para natay kuhaon. Unsa kay na diri sa well? Oh, ang hammer. So dira ding hammer mga guys. Wa na nagkatawa na si Granny mga guys. Oh my god, dagon kay si Granny na dira. So let's go. Bilisan mo, papasukin ako. Bilisan mo. Actually, oh my god. Your ears is so very sensitive of sound. Oh my gosh. Grabe man ni si Granny. Sensitive man kayog sound. Grabe ba? Lakaw na in tawon. Lakaw na. Bilisan mo. Naunsa ba ka Granny?
Allah, hapit jud ta makuha ni Granny. Patay. So Granny is going down, so let's quick get that door. Let's open that door so that we can go inside. Let's hide. Patay, hapit jud ta makuha ni Granny. Nana si Granny, patay. Please no. Hala. High frequency jud imong ma-detect. Grabe naman na Granny. Grabe naman ka Granny. High frequency di ka imong ma-detect Granny. So kani ato sa ning i-place diha. Tapos magpalakta. Kaya na si Granny. Preso na ko diri. Uy, di na ka maka-open ako. Naunsa ba ka? No chance ka na is to go down. Hide sa ta diri para di tama. Kuha ni Granny. Unsa man na diri Aw katungkuan. Gamit sa pangkuan ubos under tunnel. Ayan, so let's go. Ayan o, minito, patay! Hala, namatay na ta. Grabe ang hitabo kanina, oy, nahulog na dito. Oh my God, patay, no. Hala, namatay na sad tayo. Seryoso na ta. Diri. So kani ato sa i-open. Mana si Granny agoy. Maluoy ka. Agoy. No, you cannot catch me because I need to be serious for today's video. You can't find me in this place because I'm hiding. Do you understand, Granny? Diri unsay naa diri. Nai-crave na nagkiang-kiang na ta. There are cutting pliers. Granny? Uy, wala ni trap so. Oh my God, napadya si trap diri. Oh my gulay so. Magtago ta. Importante dito magtago ta. Ay kung di ka magtago, nara sila eh. Sige, Jod, Granny. Makasurvive pa ba kahata ni? So, let's try our best to survive the last day. So, magtry tag best nga makasurvive ta ni nga game. Tura si Granny. So, let's try nga ma-survive na gihapon ta ni. Trap. Sige, trap pa jud, trap. Trap pa jud, sige, trap pa jud. Sige. Ato nang ibutang dira. Kasi gani makatabang. So, let's get these things. Wa ka nakakita na Granny. Pataka jaw-jaw dira. Wa ka kasi dira di ay sus. Thank you. Di ara ang akong important. Oh my God, gigo ko data ni Granny. Pots. Hala. Importante to, uy. Uy, importante to. Let's be careful. Kuhaon to na to. Dira ang barrel. Mapatay na ka na ako, Granny. Nato na yung ibutang diri. Yes, nanay shotgun. Patay na ka, Granny. Goodbye. Goodbye, Jud Granny. Come here. Because you are so very sensitive of sound, so come here. Magbuhat lang ta. Kay dugay pa si Granny, langaya man siya. Hala, wamaday. Wamaday amo day, no? For the amo. Gun is loaded. Yung ano man eh. Hala, di ma-shoot. Hala, patay. Hala, gun is loaded. Nagbag, di mapatay si Granny. Hala. Nagbag ang game. For the buggers ang game. Patay. Ito sana yan na. Diba signa? Di gyapon. Tanawa shotgun. Nana siya bala pero di magamit. Ano man eh?
Ha. Di sa tamo kuan na kay kuan. Di po siya mo gana mo po iya. So let's try to survive if we can survive. Okay. So matrak na nas granny sa sound. Because importante dyan na. Magawatan ni granny. Nga i-open to niyang door. Okay, so mapakita na po ning dako nga damang. So ano kita diri. Magawat na ni granny kung ugawas na si granny. Kay dugay jud na si granny ugawas. Azin, dugay jud. Dara si granny. I hear footsteps eh. So ayan, ras granny. So nakita ta niya sa magawat na punta ni hagua ba ni uy. So dito number 2 di ay. So dara makita to nato dito number 2. So ayan. Magawat na naman ta nga mohawa si granny. Dali ra pud ma-attract na mag-sound granny. Dali ra jud. Kumanta na ganid na. So manhin na po tagbalik guys. So di ara guys gikan na ta didto sa may dapit sa may kaka. So ato ning gikuha ning padlaki. So di ana guys ato na ning openo ning ihang garage. Diri. So ayan na open na so ato na ning ano ni magkuha sa tao gasoline kay para magasolinahan tong car. So ayan maghawat lang sa tang granny kay si granny na distracted. So maghintay lang tayo sa kanya. So magtobel na ta gasoline guys para maka-exit na ta diri nga dapita. Ayan full na. Okay so musod na ta. Ayan. So ato na nion guys. Ato na nga ng anaon. Ayan. So last one na lang guys. Last one na lang. Forward. Bye bye granny. Bye bye. Dara ka sa imong balay. So ayan guys, the end. The end. Okay, suma na. Ayan guys, so daghang salamat sa pagtan-aw sa akong video. So kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. So bye bye. See you on my next video.